Ai, hari te mea ko te whakahaere rōpū tākaro tētahi o ngā mahi o Rongonui a te taurewhiri i te reo Māori. Engari, koe rā tā rātou mahi i te rā nei, hei whakatairanga ake i te whānau āwhina o ara ia Plunkett. Nā, ko te take i pērā i te taurewhiri i te rā nei, he koingo no rātou, ki te whakatairanga ake i te kaupapa o te wiki o te reo Māori a tērā wiki. Ara, whāngai hia te reo ki ngā mātua. Anei rā a Anzac Pikia. Kei te nui te aro hai roto i te manawa. Ki te ora te reo, whāngai hia ki ngā tamariki me ona mātua. Koinei tētahi momo āhuatana hei āwhinai i te iwi. Hei āwhinai wā tātou tamariki, e hara noi hoko nā tamariki me nā mātua hoki. Kāre mohio i te reo, kāre hoki e mohio koe i rātou. Kua hangaia e ti rauemi aku reo e te taurewhiri i te reo Māori, hei tītaritanga atu mā te whānau āwhina ki ngā hapori katoa o Aotearoa. Ko te mea kē, anei anō e taho nā tāona, hei whakarata hoki te tani o te reo, pēnei te kupu nei, hare mai e taku tau. Ne, here kā ke tērā ki te ki, he kupu ke hare mai. Ne, enari, hare mai e taku tau, ka tahi nei koe ka rono i tōna nāwari tana, i te pai o te whakarano atua te tarina, te whakahua hoki i te kupu. Nā, te āhua nei kei te rata te katoa ki ngā rauemi. I think it's good, because I speak Māori to him every day, so. Because our language is dying off, and you don't hear it every day, or even just going out, you don't hear it. Even some of the adults, the kaumatas, don't even speak it these days. Tau atu he kaupapa tā te wiki reo Māori, i tēnei tau ko whāngaihia te reo ki ngā mātua te pepeha. Koe nei te taho nā tino kaupapa nui, nā runa i te ahuatana me kīpea kai te hīkoi atu whānau āwhina, Plunkett, ki tēnei take kia uru hohonu atu a te wiki e tūmaine, me te mea hoki kia haere tonu te mutu nā te tau, whai ake i e taho nā tau. Kia whakamahihia aua kupura, kia rere nā kōrero hoki, te rapea ka hotu he kiwa hakirotu, hei whakakaha ake. Koe nei tonu te tau whāteka o te wiki reo Māori, hei te rāhina ka timata tēnei wiki whakahirahira mō tō tāua reo. Anzac Pikia, Te Karere.